تماشاوان هیجا دم باش هفته به دم قامشلو به دم روز آوای کردستان و بولتنه با آوای کی زندگی روز آوای کردستان جوارا پیشکش دکم 29 ماه یکانه 2026 دل بخوین دارم الجوه داره جروج آوای کردستان از ایرو لگل وب دما کم ج باشور در باسی روز آوای کردستان بون جسه مالکا حتی به قامشلو من بره و دیت هیجانه که گله کی مزن هبو هر کس با آوای کی نکاری تخمین بکی چاوا پیشوازیا آلیکاریا رنج روداو کل باشور کردستان جبور روز آوای کردستان کوم کربون تخمین ناکن به چه گرمایی به چه حس کرنه پیشوازیا و آلیکاری دکرن گله کی کیف خوش بون بیگمان از هاتم وی داره ملوی داره لهولیر کامیون داگرتن کامیون آلیکاریان داگرتن مگود دچم روز آوای کردستانه او آلیکاریا کمال باشور کردستان کوم کربون امل وی داره لسر خلکی بلاف بکن چوم لوان کامیونان سوار بوم ما پاکت را کرن و لسر خلک قامشلو بلاف کرن او آلیکاری لسر کیت بلاف کرن دست به که لسر کوچبرین کو هاتنه روش یعنی ج سریکاری هاتنه ج گریسپی هاتنه ج طبقه هاتنه ج رقه هاتنه ج حسکه هاتنه لوی داره لقامشلو بجیبونه دیری که بجیبونه عمود بجیبونه لسر وان کسان ته بلاف کرن کی به آلیکاری بلافت که کی به پلانی چید که هی و سورا کرد و دزگاه خیرخازی یا برسانی چوم هلیلی تماشاوان هیجا قامشلو لوی داره ما آلیکاری سر خلکه بلاف کرد هون تخمین ناکن به چه حس کرنه خلکه پیشوازیا مکر آسلایفک ما چه کریه به وی تلفونه من او آسلایف لگل در هینه خواه چه کر لوی آسلایفه تماشا بکن و پشرا بولتنا خو برداوند کن أبناء ده من چیه؟ من چیه؟ هلیلیه آلیکاریا رو داوه گیشت هلیلی خلق هلیلی دبینن رنج ابا آلیکاری گیاش گیشت سری کانی اما تو هاتی هلیلی دبینن تا شرط شیبو چند سال بود؟ چه خاصی دارید؟ والله اشتغلت هناك عادي يتصدق حالي وخشن بطلي حالي ما خوش بود اف ما آلیکاری جهولری آنیه آلیکاری نگاوه سامار فکره داره هم چه آلیکاری جواره بگم اینا ما رو تبدیل داریم اشتراحات لا والله نامي كده دقاقي نبيت لا سجلوا بيجي ما قلنا نامي بده چجوره لازم چجوره لازم دستگاه خیر خاصی برزانی به آلیکاری بلاب دکه اب آلیکاریا کو روداوی عالیه نیشتیه هلیلی طاقه هلیلی نویری بطارین همه اون چه بخواهم دیدن هم پاکت هم پاکت همون دستی خواه نویری خسنه بار کرده والله ام كرد دانا ام كثير كرد ام كان بلال وعامي خدي يعني ام دسته هبدو دانا عندك بوداون بوتتي بردامي تيار بشتاوي بوداون مسعود بشتامي ام كرتون دبيني ام خوارن وما خوارن برد بطاطي للسر ام خوارن مدت ام بشتاهم ام نانو عامي كانوا كرد خدي من نانو عامي كانوا خدي ام ملتي كرد خوارن وام بشتاهم بقول ام هزو بردل وبنا من عرضين نمينه وبنا قارين من عرضين نمينه هو تزارو كم يشوف آية وايد وكشيء يشوفه ما في شهيد شهيد كره شهيد ورا شهيد ورا جمع ما بتشي أم نخوارية خاطر أم بشقرتية خاطر أم بشقرتية خاطر أم دني كنت هرشار فرشة أم خاطر من يفشتها هالمخلص خوارن أم ملتي كنت أم قارب كبرة نهار بله اب آلیکاریه کو ما هولری آنیدی کامپانیا
روداوی رنج ده من هندری کم کرده بود پاکیت کرده بود من سر هلک پاکیت هم نویسانده بود روژاوان نبتنه یا گل روژاوانه کرد حمونا پشت روژاوان کرسانی دیگرم من نویسانده بود از نزانم دفعه که او پاکیت که مثل نویسانده نفجه گیده آبو قاطو وارد وارد جالس مرة تلوية أري مرة ولا محمد هذا بدنا نتاجي محمد علي سبجوبي من محمد علي كدري امي ضد مالته امي ناظر مالته خلك صلي سبجوبي والله ما سوز دايك واموابتني نايل از ما تنی سر تلویزیون دیش بله براستی دلی مبارک هر روز تو مرهی و هر روز هم تکوداری سرچاوی من باره هم بو آلی کاری بگیرن جمع تمام برده دست برده ها هف داره؟ تمام کرم ده باشه سرچاوی از ایده کرم کنکا شیرین اولا بابوی شهیده باشه افجین مجبور آنی سرچاوی من به هر هبی ساوی سرچاوی وام كردستان تخاطر وام حركات برتي كردستان ببنيك سرچاوی وخذي واحد ما تشكينا ظالم ظالم صلاح جبرتك ام پشت هم بگیرم پشت من نایم ايوه نباش سرچاوی رقم اسمه داره بله اول مالک سریکانیه 2019 ده دما کو بازار وان هات تاگیب کردن کوچبر بون نا هاتنه تاخا هلیلیه به دره بجیبونه آلیکاری معانی بود تماشاوان این حجاب به دست خواب راستی اف پاکت تجه کردن و مل کامیون رودا و سوار کردن و آنی نبه داره دستگاه خیرخوازی و برزانی به آلیکاری بلا وکیدم کیه؟ ویش بار باقیش بارش حسی کامره حسی دولین ما آلیکاری کم کردن و معانی بداره باشه هستی باشه تا خلیلینه ماکی بوده جلست لما رحت حاوي فكرة زاني جاها إيروجي جها دست خلقي ما جها دارو كي ملتي ما جها راي باب براي ما بس كي جلكي خوشة ومسوجي بنوانا وكاكور داوي سوز دايا حتى كو ملتي ما في مستياوي على كادي هي أمي بردوان لي أم روز رمضان أم جاي أم رامبورتا حاضر لي أم الجل ملتي إيشاوينا جي سرچاوی من بگوی نه بابا کتی بسنم سرچاوی باشه سرچاوی من اون چوانه صاحب خلقی کداریم پیشیم خیلیات مرباط شهیدان سرچاوی من منو همون شهید مو شهید آلیکاری که هیچ تاوه بگی و دزگاه خیرخوازی برزانی به آلیکاری مجوارا گوندی گوتنا همو آلیکاری همو کسی که پیوستی و سرچاوی من اون هره من سرچاوی من هلک عائله هلک مربوط
آلیکاری نگیشتی وان دو ترکی هنه کان ناوی وان نهاتنی بسندن اونی چو دو ترکی همو آلیکاری دستان بس ركب دم المعمل ابرد خلاص بالناف ليش بقول محمد قال هي باصور قرك بالرقص بطار كومين واهنا دبيك برون شنو دستك داز توزيعاتك المواد تمام همون هر کسی وره بلاو مواد زوره خلق لفرجي ودي هيتواش تمام آلیکاری بره بنافره عجله نکن و آلیکاری بگی حمار دستگاه برزانی و هی با صورة کرد و آلیکاری بلا بکن و ما بخواهیم پرانیه مثلا 20 کامیون هم بدین روزا باید 120 کامیون هر همی 120 یعنی آلیکارین که رودا بکن کرنه 120 کامیونه دو 40 کامیون هات ایرو 40 کامیون ته لسر هفته بین 120 کامیون دقایق ضرور بیشتر یا وانه کاوره ای کمانی عیشه وره شرمکه وره کسی که غریب تنه هذه أنا مالي قريبة لا سمعتهم يلا تمام واش ورا جنب في سنة كمان خالص شوفي زلمة ترى نبي اويلا خانم شهید رزید پر که پاشو باید بینه پر براستی سرچاوی از بچه داره خبر سرچاوی آخر شوين خلافه شوين يا سانتشاني ما تسكن بس بطل هاي باصور هاي آفرین لابی تو چیه؟ رودی بجیش تره تمام سوز دانه ما بنیرم ما آلیکاری آنیه کلا هدیدی آلیکاری ما کور کریه باشه خاطر یوه خبری خواهی چی بیجی؟ خواهی خبری بیجی هر بجی لابی تا رودی هر بجی رودی هرب انا ههرب تو هركي الرقم دور بقى تاكلون تشيلون دولة سلوك او يدانا نسلوك باني فانا جولة هاتي والكلي باش برا بمير هموز بل انا كبيجن ما جيشتي اما حلو بابا اسمه دواي لا ترتيبك طبعا شبان نجاف جیک بو کومتی دا آلیکاری پیشکش کرد یعنی هلیلی بو تاخه هلیلی بو لگلک تاخه اندن هنه چل قامشلو چل دروی قامشلو او آلیکارین کو د کامپانیا رنج رودا و دل باشوری کورسانی هاتو بنا کوم کرن ادیل ورتنه بلاف کرن دما کو از چوما هلیلیه جناوا خلکه درکتم من مساجک شاند کرا جا او جامره کو اف آلیکاری کوم کریه جرنج سنگاوی را
مودراتور کرد دی ناسکری خمخور گل خوب راستی لکودره ایشکوار سری کردان رنج سنگاوی لوی داره بشو روش دکوه ناوا آلیکاری من دیت باور بکم نه مجامله دکم نه زیده دکم لی من دیت لوی داره رنج چه زحمتی دایه غراد خه پاکیتان خورنی دخه پاکیتان گرید ده کیف خوشی ده بیجه اف آلیکاریا کو از کوم دکم و هر روش آوای کردستانی لورد ناوا خلقه ده سوزا کم لوی داره دابو رنج ملوی داره سوزا خوبی کانی میگوت او آلیکاریا کو تلهولیره لباشوری کردستانی کوم کرد از چموی آلیکاری بلاف دکم بنرن من چه پیام جه قامشلو جه رنج سنگاوی را شاندیه الله نا رنج اول آلیکاریا کو تا کوم کرده مگیان ده قامشلو تا اهلیه لوی داره مالسر کمیون هم بار کرن و داره جی امنیگر جی کمیون هم بار کرن مثلا خلقی برا کرن مالا تا آقا مالا روزان آقا مالا خلقی باشور کردستان یک آقا و او آلیکاری جهاد داره و داره روش آقای کردستان امیر آقای بگین مالا که هر پاکیت اکشدو مالبات که خما شبانه نیجا در هر پاکیت که داجی گلک تشتی کود جه مالی را کنیسته هذا بدا خم انا يا حسن اما بگینم سامان چابک لا دبي اما دبي مختصر دبي بيدي شو دكان تمام حبس بقى مدري تمام يلا سيدي دور فاطمه دور بس ورد كده هلا راجل ولا بقرا وين يلا
يلا تمام تمام هو روكن جوي روكن يبلدم سيري كاميرا ما سباس سيري وخم كتخوش دي برو دي دب خاطر تا سچاوي لامس سك كاميرا بيش سباس رك تدلي وخم كتخوش رنج سپاس رنج سنگاوی دوست من حوال من برای منی عزیز تگله کی باش که براستی تو فکری داد اپی محمد هم بعد فکری و هم کمپانی که دست پی بکرو آلیکاری کنم بکن او آلیکاری بگی هردی. روز آمای کردستانه آلیکاری افوا کن کرو دیش تجیه خواه اما تاخن که تاخن قامش نویه تاخ اهلیه تاخ که گله کی نافداره آلیکاری سخت که هاتا بناف کرن تسوزا خبجی آنی مسوزا خبجی آنی رودای خب سوزا خبجی آنی آلیکاری گان دخل که می روزا باید سانی مالا و آوابه هون هر هبن فهملين روداوي غريب مجيد جي چو ناوا خلقه نرينا وان ده درباره و آلیکاری ده پیشکش کرد به گمان ده بلاف کرنا و آلیکاری ده ده خدمت کرنا خلقه ده هی واسورا کرد لروج آوای کردستان جی کاری که گلک مزند کبراسی دو من ده تیبیت ده بحث کرد افسرو که هی واسورا کرد دلگش لگل مبو بحث کرد که براستی جی چیش دستوان وره گوت 24 ساعتان کار دکن خدمت دکن جبو کو جوان کوچبرین کوچبر شر چکدارن ارتش عربی و سوری هاتنه و داره لور بجیبونه وان خدمتین باش جوان کسا را پیشکش دکن بنی رند درباره و آلیکاری ده خلق چید بیشن اف کارکی پیروزک و اف خیرخوازیش بوم ملت کرن ام بواسر بلندن ام دریا کانال روداوره و بریا سوشال میدیا ام بحسان و ما پیشوازیا و کرب کیف خوشی و ام بیجن ساعتا خوش و ام بواسر بلندن حملاق و رنج روداو تشکر ازنا خودی سبق و کرکیم چه بو ازیب ناوی رنج کمش بر خواته که گلی کی باش کر رنج روداو سریا روداو ام بحسیان و آلیکاری هاتن روز کردی روجاوای و ساعت آخرشم حرتم البر روداو سریا روداو ام بحسیان و روداو خواست دنگی ما کردا بگین دنیای تمایی و دست خوش مش دست فكده أما متابعة دكن أولها ونددنها فدودة متابعات تلفزيونها ودكن ومدو بندوبون الشارعي قال كيف خوش بون بهاتنا دل بخوين داراجم قال كيف خوش بون مدي هات فيدا اشتغلي بخدي انا مباشر البرب مكاز هرم سباسيا وبكم سيرفيهاتنا ودستي وخش به نازي بچم جم بختيار قادر ج رميلاني لقلمنا آليكاري جيشتا رميلاني جي تماشواني نيجا گركي لگه ينج رميلاني حردو يكن نه باش حردو يكن گركي لگه رميلان يكن گريداي ديريكا حمكونه بختيار الوي داره آليكاري چاوته بلاف کرن
دڵبەخوین سڵاوت لێبێت بێگومان ئەمە ئەوەی نیشانتە دەم کاروانی دووەمی ڕەنجی ڕووداوە بۆ ڕۆژاوای کوردستان کە ئێستا گەیشتۆتە ڕمێڵان ئەبینی کە ڕەنگە لە بەرشەو قافڵە دیار نەبی ئەگەرنا هەتا چاوبڕکە ئێستا جارێکی دیکە کۆنتێنەری پڕ مەواد کۆنتێنەری پڕ پێویستی بۆ ئاوارەی خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان خۆتەزانی کە ئەوەی بۆی کە ڕۆژ ئاوای کوردستان خەڵک بزانی کە 126 کامیۆنێ مێ بار هەڵگر پڕ و پڕ لە 1100 تۆن هەموو ئەو پێداویستیانەی کە ئاواراوێت ئێستا ئەوانە ڕێچکەیان گرتووە کە ڕەنگە فکرکەم لە کاژێر و نیوێکی دیکە بگەنە قامیشلۆ بگەنە لایتۆکە لە پارچی ئازادی قامیشلۆ بن هەموو ئەوانە کە ینی ڕێڕەوەکە دەستگای خێرخوازی بارزانی بۆ ئەوەی وا هەم لایەنی ئەمنی بۆ ئەوەی ئەوانە ئەو کاڵاو کەلوپەلانە بە سەلامەت بگەنە قامیشلۆ ئەوانە نزیکەی وەک باسم کرد کاژێر و نیوێکی دیکە ئەو کۆمەک و هاوکاریە ئەگاتە قامیشلۆ ئەمە ئەبینی کە ینی ڕێڕەویان زۆر دوور و درێژە و ناوە بە خۆتەزانی کە لە نێوان ڕمێلان و گرگێلەگێ ئەو ڕێگا هەیە کە چواریانێک هەیە بۆ ئەوەی کە سواریانەکە ئۆتۆمبیل پێدا تێپ پەڕنجار و بارە ئاوا قافڵەکە ینی ئەوەستە یا سەبرە ڕوا خۆشتەزانی کاوانە لۆری بار هەڵگرن بارەکانیان قورسە نزیکەی چوار کاژێرێک لە تەنانەت لە سنوور لە سێمێلکە ئەوێتانێ و قامیشلۆ ئەگات بە شێوەیەکی گشتی ئەمە بۆ ئەوەی مژدە بێ بۆ ئاوارەی خەڵکی ڕۆژاوای کوردستان و بە تایبەت هەموو ئەو ئەوانەی کە سوودەوە وەرەگرن ئەمە کاروانی دوامین کاروان نییە بەڵکو ڕۆژی شەممەش دیسان هاوکاریەکانی کەمپینی ڕەنجی ڕوودا و بۆ ڕۆژاوای کوردستان بەردەوامە بن و ئەوانە ینی ئەمڕۆکە زیاتر لە 40 کامیۆنی بار هەڵگرە لۆ ڕۆژی شەممەش بە هەمان شێوە زیاتر لە 40 کامیۆنی دیکەی بار هەڵگرە مینێت کە بگاتە ینی قامیشلۆ و ئیدی لە مەودووە کە ئەگاتە دەستی دەستگای خێرخوازی بارزانی ئەوان دابەشی سەر ئەو خەڵکەیەکەن سەر ئەو کەسانەکەن کە پێویستیان بەو کۆمەک و هاوکاریانەیە ئەوە لا تەنیشت منیش شەڕفانی ئاسایش هەن سڵاو سەرە قووەت بی تا کۆمەک و هاوکاریە ڕەنجێ ڕوودا و دیبینی بەڵێ وەڵا باشە فایدەوەی چییە بۆ ڕۆژ ئاوا ئەv ئەلیکاریا ڕوودا و یەکیتیا gelek Kurda xuyakirin. Ev gelek baş bû manewîyan ji miletê me yê koçber bûî yê niha kampa da û medresa da ev gelek baş bû. Başa. Pêşim xweş bû ta alaya Kurdistanê sersînê te ya. Ev ala Kurdistanê em ev niha îro roj roja Kurda hemû ka em Kurd hemû yekin. Yani ew fikrê îdeolojiyê hezbî me avêt ya. Am îro kar ji ber Kurd û Kurdistanê te dikir. Çend roja te havîtiya wê hizbî? Hezbî ez xweyek jê ez berê de hezbî me avêtiya. Lê bes roja ez xwe ne şervan bûn bes wextê hat ser roja ava ev çûbûm raşe çekê xwe hatim ez miletê xwe bihemênim. Saet xweş. Te jî emnî û aramiyê milletê me her biparêzî inşallah. Belê wane li nawa yanî dil bixwîn xelek hezeka ke hatota ser rêga bo ewey ew komek û hawkariyane bînim. قوت بخال سرچاوا گەکی بخێر و کۆمەک و هاوکاریە ڕەنجی ڕوودا و دبینی گەلێکی باشە ئەم بینن دەست خۆش فەیدێ وینان نەخوارن و بە خواردنە خۆیداناوینە ئەف دەرە دلێ کوردستانەیە ئەم هەر چار پەرچەی کوردستانە یەک کوردت نینە یەک ددۆ نینە یەک کوردستانە ئەو بێژن الله و ئەکبەر ئەم بێژن کورد و کوردستان چت بێژی خاڵ تەچی ئەجی بخێراتناوە دکم و گەلێکی کێفامەتی ئەم چاو قافیلا دکن ڕۆدا و قەناتە هەشت خێرخوازیە بەرزانی دلێمە گەشت دەبێ بووە ئەم گەهانە حەقیقەتێکی هەموو مڵەتێمە ئەن و کەسی کوردانی نەش کووردا پێوە ڕاستی خۆش وەڵی گەلوێ شەرفانش سەوبەتەچێ ئاخافنەچێ بکەم فایدێوێ کۆمەک و هاوکاریە ڕەنجێ ڕوودا و شەوا بینیتە فەیدا بێنە یەکیتیا کوردستان هەر چار ئالیە کوردستان ئەڤنا گاوا ئەم دبینە ئەم دبینە هەر چار ئالیە کوردستان ئەم یەکیتی بژی کورد و کوردستان بژی کورد و کوردستان دەستێوە خۆش سعات خۆش بەڵێ دڵ بەخوێنەوە قافڵەکەت بینی
وەڕای خەڵکی شت بینی لەسەرەوەی کە ناوە دێنە پێشوازی وەک باسم کرد کە ئەمنیەت و ئاسایشی ڕێگا ئاپارێزن بۆ ئەوەی ئەو کۆمەک و هاوکاریە زەڕوڕە و گرینگە بە زووی بگاتە ئاوارەکانی ڕۆژاوای کوردستان. بله گلک سپاس بختیار زور سپاس بختیار قادر جه گرکه لگه لگل مبوی مالتا آوا لقامشلو دماکو از چوم بازار تماشاوان انهجا من دید آسایش چقاس باش کار دکن چقاس خوش وی ولاتی ده پاریزن چقاس خوش روش آوای کردستانی ده پاریزن یعنی دستیوان یک به یک صابه کچو کرین کردین روجاوای کردستان سقامگیری استقرار و آسایش وی ولاتی ده پاریزن مالا و یک به یک آوا به اندام آسایش این قهرمان این هجا زنار شینو کجنیزک و سیاست اروپا لهمبری روج آوای کردستان دشوپینه سیاست یکیتی اروپا لهمبری شامه ایرشن شامه لسر روج آوای کردستان دشوپینه جنیزک و ناستکه روزنامه‌وانی که بگومان گله که زیره که دوی واریدا پسپوره راپورتک حاضر کریه ده درباره هلوست اروپا لهمبری سوری لهمبری پیوندیت نوبر شامی و کردان دا لهمبری پیش روج آوای کردستان آماده کریه لی تماشا بکن ولاتن اندام دیکتی اروپا ده است وزیرین در و ده جوین و پرسا سوریه یک جخالن اجندای کمبونه. They can't make moves on the battlefield, so بر پرسیار سیاست در و آسایش یکتی اروپا بر سوار رودا و درباره روشاوای کردستان دده. Does the EU going to push new sanction on Syria? گلو یکتی اروپا جزای نول سر سوریه دسابینید پشتی رشن و داویل سر کردان کرین و هیچ حالا که یکتی اروپا بونی بینکاری هیا؟ Yes, we are in contact with our regional partners, and of course, what is going on. بله، ام به هفکارین خوین هرمی را ده پیوندیه دنه و بگومان تشتی کرود ده بتایبتی لبش باکوری سوریه جهه نگرانیه که مازنه نخواستم جبر کو کامپل سوریه هنه از بسرک وزیر عراق رجی پیوندیه ده بوم که اوچوا لوی روشه دنیرن نها ام لسروی مجاری نقاش دکن ده دست مده گلک پیشنیار نینن بهتر مبست اوکو ام چوا بکار به روشه بر به عالیه که راز و ببن. کرد به هست و بچون جدال هلوستن ولات اوی وزیری یه درباره کردال روشاوای کردستان دنیرن. بی برسوا پرسا روزنامه وانان بده او بخواه درباره کردان آخوی. Nous évoquerons la situation en Syrie, où les efforts de médiation déployés par la France ام بحث سوریه دکن حول ناوبینکاری ین کج آلی فرانسای و به بشداریا کسی یا سر و کمار هاتنه پیشکش کرن ریل برخورنجاندنه هاتن گرتن و گیشتن آگربسته دوی رایدارن شامی و هفکار مین کرد دناوا دانوساندنه که وساده بنکو انجامک جدر که امی پشراس بنکو ده چارچوبه وان دانوساندنان ده ریز دمافین کردن سوریه به تمامی وره گرتن و مترسیا جنو و زندیبونا داعشی به تمامی وره کنترل کرن دوی جبو تجوره یا زندیبونا تروریزمی لسوریه توجه هلوستن فرمی ین پرانیا ولاتن اوروپی درباره مافن کردان د سوریه دا مینا در برینا وزیر در و یا فنلندانه. We very much stand. ام به تمامی پیشگیری خوارا گرتن و پاراستن مافن مروان جبو همو ولاتیان و همو اندامن گروپ و پیکاتین سوریه دکن. ولاتن اوروپی هنجی دخوازن دست حالاتدار نوین سوریه ببن دوستن وان و هفکاری بکن لیل پش درگه هنگرتی ترس و دودلیا خواه لهمبری کشتنا کردان و نتوین دن سوریه دا گل هفدو گوتو بیج دکن. سرکردین یکیتی اوروپا ناوشرن که او دخوازن سوریه یک شا و آوا پشتی اسدی درز ببید. ده همان دم دار رون و روان دبیجن که دوی مافن کردان علویان درزیان دیاسا و دستور اوی ولاتی ده جهگیر و پاراستی به زناشین و روداو بروکسل چوما ناوا بازار قامشلو بازار گرم و گرب و براستی يعني دما كنت تشي نوفا قامشلو تبينا حسي كو إيرش هنا شر هيا ملت حمو بمورالك بلند جيانا خبر دوام دكي ملت حمو خلق حمو آمدانا دبيجن اگر
إيرشك ورا سرما أم حمو آمدنا كو ببن يبهجي ببن فدكاري في ولاتي بازار وكخويا يعني الدرفة أنك نوچين تنا بلافكرن سر سوشيال ميديا شر هيا إيرش هيا ترس هيا خلق نظام شتكين حمونا راستن تماشفاني نيجا الفيدريج ورد بيجم از شاهدم از شو مديد جيان سدي سد نورماله يعني جيانا كون هالقامش لو للروج أفاي كرساني هيا وك جيانا اللي باجارة كيدن هبا كشر ليتنا لولاتا كيدن هبا كشر ليتنا هر كس كار خودك از شو ما بازارة وريا نافدار من ديت ملت جبو حرتشتي آمده جيان پر نورمال بردوام دکه راپورت که ما هيا غريب مجید حاضر کریه هونه بچاوی خواه ببینن که خلق چاوا جیان خواه با آوائي که آسایی لقامشلو بردوام دکه اف راپورت کنها ببینن لقامشلوه لبيگومان لعموده وهايا لديريكي وهايا لگركي لگي وهايا لچل آغا وهايا چل آغا دمك خلق گوتن چل آغا شر هيا ترس هيا نراسته ام دو چل آغا را در باس بینم تشتکی نحسیو براستی يعني حمو جيان نورماله يعني سيمال کا بگرن حتى في جهه کو از في بولتنج ورا پیشکشت کم جروج آوای کرسانی حمو تش نورمال بو يعني دفرين دبن كنترولا ريفا بريا خسردانه دفرين دبن كنترولا شروانين كردانه لفي دري جيان سديست نورماله تماشا بك دوی روشا کنها روشاوای کردستان نتیدا در باز بید که روشا شرم باندور لسر سکتورا بازاری جهاتیه کرنه درباره تفگر هر دی سانجیک هاتنوچون و جموجولا خلکی دناوا بازار قامش دودا من نیرین جدا انولاتیان ورگرتنه ام به هفته لگه هدار بکن عاشرة تنزيلات عزاني خد برداني حجيك هاي خديداي عادي ولا يهمك انا سالم براسي روشة بازاري باشا نوك بري سير شارو جاية لأمان راحتيك هي يعني خلق ينجي تترسن زيادة داناكا من سوكا أما باشترش بري سير شارو جا باشتر يعني أم كاني خفت كنش سباي حتى يفاري باشا يعني روش باشا وش بري في مسألة حمكي روشة قامش لو إنه حركاي بتشكي وضعي طبيعي فقرابو وضع قرقي باش بو بس أمانها قلكي حركة وعالم طرس امون شويه لو بقومش تدار خدي خوش تشتكي ام بيش انه ولا ترس نينا بس الا ما يعني شر نينا بس ترس هاي خدي بازار بري انا خوش بو باش بو عالم امانه بو بترستنا بو شغل باش بو يعني حركه بشكل عام باش بو بس انا بشتي في شرع داوي حركه كين بو عالم ترز الهواد عالم بنا برد بن عالم جمال خضره بن بس ان شاء الله مبسر كابن ان شاء الله ابتشتي هاني نامين وجاردي بقر امانه بري وخوش بملاتي ما بقر مالي خو وكيجان بنا بري هري بقر مالي خو ابدرنا ديره يعني رقه يعني فلان دره ولو حساني بكفنتي ده ابدر حمو كردن بركتي يعني مورالي وا خوش خدي زاروكا حتى مازنا بقى حمو كراش سلاح ام حمل بر سكنينا بر شر سكنينا ام امدنا ام جاهزين يعني ام ترصوات اللي مدى سنه والله ام نزلنا وهنا نا وننج تنزيلات بعاشرة تنزيلات عروضات تخفيضات عرضاني والبرداني حجيك هاي خديداي تعالوا ورني يلا تبيكو في روشا دجوار ياكو روشاوات كردستان نتيدا در باز بد لي دي ساجل لغوري في دكانداري ولغوري قلت ندوانا حجي ارزاني والبرداني حجي خواگاهاندي خديداي حجيك هاي خديداي اجا همه في امیدین و خلقی اوکو اب شرف را واسط جارک ودی تفگر و بازاری و بازار وکبری خورد بزاغرتن حجی های خدای دای حجی های یعنی کی گیشتی خدای داوید شته سلوگانه که خوشه جامعه کی بازار وید بیجل سر آلین کردستان راپورتک هیا بختیار قادر آماده کری و جید نوا خلقی دل بازار او راپورت آماده کریه ليه تماشا بكن بريرنش رابورتك جوانا
بازاری ئاڵای کوردستانە لە قامیشلۆ. هەردووکانێک کە ئاڵای هەن پێش هەموو کاڵا و شتومەکی دیکە نمایشیان دەکات. گەلێکی تەڵەبەت سەری هەیە ئەو ئاڵا ناکێت سارای نەکەی $9 بەرشی حتا $2.5 $3 یا مەزن. زوڵۆ بکەوێتە بازار کڕیار ڕوو لە کڕینی ئاڵای کوردستان دەکەن. لایەن پیرۆزە و بەر لە پارەدان تێرماچی دەکەن. ئاڵای کوردستان هەبوونی نەبوونی کوردستان، ئاڵای شەهیدایە، ئاڵای قادی محەممەد و شێخ سەعید و بەرزانیە نەمرە، ئاڵای گەلێک کووردە، ئاڵای گوبهەزاری شەهیدە بندەج ئاڵی دەچوون. شەڕ و ئاڵۆزیەکانی ڕۆژاوای کوردستان وایان خواست ئاڵای کوردستان لەو بەشەی وڵاتدا زیاتر خواستی خەڵکی بکەوێتە سەر. لە ژمارەیەک شەقام و فەرمانگە حکومیەکانی خۆسەر هەڵبدرێن و لە شەقامەکانیش خەڵکی بەسەر دڵیانەوە بێت. ئاڵایە کوردستان سەرسینجێتەیە چمە؟ ژبەر ئەڤەیە ڕەمزا کورد و کوردستانەیە ئەڤ دلێمەدەیە سەرسەرێمەیە ئەڤ ڕەمزا کوردایە هەرێک کورد بێتێ ناسکردن. شەڤین بە دانانی ئاڵا لە سەرمێز دڵی ئارام نەبووە بەسەر شانی شێوەیە. ئالا کوردستانەیە ڕوومەت و شەرەفامەیە ئەڤ ئالە سومبلایەکی دیێل هەر چار پارچەی کوردستانەیە. ئەم گەلێکی کێفخۆشن ئەڤ ئالە ئیرۆ تێ بلندکردن ڕۆژاوای کوردستانێ. ئەو ئاڵای خەریکە لەم بەشەی نیشتیمان بەرجی حیزبایەتی ناهێڵێت و هەمووان پێکەوە گرێدەدات بۆ یەک ئامانج. ئەویش مافی گەلێکی بەشخراوی چەندین ساڵەیە و دوای ڕووبارێ خوێندەیانەوێت لە ژێر ئەم ئاڵایە بڵێن ئۆخەی. کاتێک دڵداری شاعیر لە سووسێکی بەندیخانەدا ئەی ڕەقیب دەهۆنێتەوە و دەڵێت زیندووە و قەت نانەوێ ئاڵاکەمان نەیدەزانی هۆندراوەکەی دەبێتە سرودی نیشتیمان و مامۆستا هەژار گوتەنی تا تنۆکی خوێنی کوردما بێ قەدی ئاڵا نانوێ. ئێستا هەموو سووس و قوژبنێکی ڕۆژ ئاوای وڵاتیش بە ئاڵای کوردستان خەمڵێنراوە. بەختیار قادر ڕوودا و قامیشلۆ. تەماشەوانین هێژا بەری خاتر ژوە بخوازم vê ji we re bêjim dibeko di van saetan da yan jî di demeke gelekî nêzik te encamên rêkeftina di navbera Kurdan di navbera Hêzên Sûriya Demokratîk General Mazlûm Abdî û Şamê de ew rêkeftin xalên wê diyar bibin bêguman em ê xalên rêkeftina di navbera Herûd û aliyan da ji we re pêşkeş bikin her demê ez bêhêvî me bi rastî ku ji wan civînan wê tiştên baş derkevin di berjewendiya Kurdên me de bin di berjewendiya Rojavayê Kurdistanê de bin ti caran bêhêvî nemînin kesên ku serpereştiya wan hevdîtinan dikin bêguman dizanin çi ji bo Rojavayê Kurdistanê baş e dizanin çi bikin yanî her demê min gotiye wisa nefikirin hinek caran astengî çê dibin alozî çê dibin lê di netîceyê de di encamê de wê qezenc di berjewendiya Rojavayê Kurdistanê de be xelkê me yê Kobanê ti caran wiha nefikirin ku me hûşbîr kirine bi taybetî ez çawa hûşbîr bikim ez ku rêvê axê me xelkê Kobanê ez di nava kolanên bajarê Kobanê de mezin bûme ez bi ava wê bi nanê wê mezin bûme ez tu caran ez heyeta xwe de jiyana xwe de Kobanê û êşa xelkî Kobanê ji bîr nakim ez zanim çavên we li ser û dawê ye hûn dixwazin em tiştên nû xeberên xweş ji we re pêşkêş bikin lê nefikirin nêzik em ê xeberên xweş nûçeyên xweş agahî û zaniyariyên xweş ji we re pêşkêş bikin hûn di dilê me de ne bi rastî خەڵکی کۆبانê hûn di dilê me de ne baş e li Çelebiyê li wan deran li xerabeşkê şervanên Kurd bi qehremanî şerê çekdaran kirin bi qehremanî ew ax parastin em vê jî zanin vê jî bîr nakin mala we ava ve
ولفي بولتاني تماشاكر أف بولتان بأواي كزندي من جروج أواي كردستان جوارا بيشكش كر سباجي أزيدي سال قلبهم حتى 7 ساعات حفت بدم روج أواي كردستاني بمين تخشيدا بخاطري وهو عرب